Pemirsa nemoning Rahina Sugian Jawa Beraspati Wage Sungsang pindah ke puncak piodolan pura luhur dalam mutering jagat Kesiman Denpasar Timur. Penyiwan pemedak tangkil ngusekin bebidangan pura dawa galah tengai kanto sungai. Rauh saking keramo tigang dasa kali banjar adat Kesiman sahakamo pendatang. Sile tunggil tradisi krama Kesiman sane patut kemargiang ritat kala piodalan engke punika mapinton macang krama sane madue oke durung matuh limang warsa. Raris nyangre panggilan oleh pemangku patut kasolang sesolan rejang. Dukrin sesolan rejang pinih sederhana. Michaelan anutin suaran kamelan. Rauhe mangkin kasolang rejang pemendakan agung khusus ring pura dalam mutering jagat Kesiman sane kasolang oleh para pemangku istri miwah prasanak dalam. Saning ngawinang sesolahan rejang pemendakan agung medaging nilai spiritual. Sekali sane memargi ritat kala Sugian Jawa, dawak kesolahan tambi samian pragina kerauhan, sane kekantenang nyinayang kanan becik utawi nedunang mendak ide betare, sane pacang laksanayang upacara piodalan. Risang punika raris para pragina kasiratin tirta ring gedong utama. Pura dalam mutering jagat magenah ring sisin tukad ayung kuentenan nyane mepaiketan sareng pura agung petilan pura ngerebong. Anutin data sane kepanggih ring Eka Ilikita desa adat Kesiman, pura dalam muter kewangun oleh Arya Wangbang Pinatih ring puri Kertalangu. Magenah ring widangan ide dalam batu ireng, genah pamoksan ring sisin wi ayu. Wi maartos toya ayu maartos santi dados nyane kasengguh tukad ayung. Suece nguning ayang.